mu utrom berweng no yak sipai na Europe tungin ngap. Presiden ka United States Donald Trump hadian bolos nguram halor ke jingbom jing kersan jong ke NATO ya ke US ban sensiatan borhi halor ke Strait of Hormuz. Ulas ngubitar batong bak ke jing temu jong bersensiarhi ya ke Greenland kam siam melasih so. Berkum taru ulai keren bat kinongkit kam jong berweng no ya katu kene kisipai na Europe. Wala kata laong empat siam ladon kano ke jing simrai bertemai bat ke White House kam siam lepta ya ke Pentagon bersna ya ki plan ke baskem naga benta ban penduna ya ki sipai hakate ke doba laong utai uhe sorkar balapan menompen pau kerteng banekran ya ki jing keren hapo jongka Henry tang ki jing keren ki pen pau hadukat no ke jing day pedeng ke Winston bat ki parlok NATO jongka na Europe kalanang snew hakine ki benai balada ka jing mudro ba ka jing lejngo ya ke White House hakas ni thoding da Secretary General ka NATO Mark Rutte kam semlala ban penbahasibun ya ke jing day pedeng ka Alan Stick kapala penyesat ba kadon ha ka kerdan ka bapok tam na tu balaseng ya ke NATO House nem ke pundai spa sop kundai ka US mentakadon pelat rapo hajar ngut sipai ka Europe bat kaladon ka benta ka bakungsan ha ka jing te ya ka jing nganjong ka Europe nadu ka thma ba baar palat lai po hajar ngut na kita sipai kidon ha Germany bat ki babun kidon ro ha Italy ha ribilat bat Spain publish bun